Kuleri. U našoj današnjoj emisiji nakon njenog glazbenog broja pozdravljam našeg dragog sugovornika, on je predsjednik KUD-a Zavičajnog društva Rama Pleternica, Jure Vidakušić. Kuleri. U našem studiju imamo gosta, on je predsjednik KUD-a Zavičajno društvo Rama Pleternica, Jure Vidakušić, koji će nas sve pozvati na tradicionalnu smotru običaja iz starog zavičaja. Evo Jure, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i vama i vašim slušateljima i drago mi da ste me pozvali. I ove godine da pozovem svoje drage prijatelje, folkloraše, koji vole tu našu staru, što hrvatsku, što drugu tradiciju od naroda što žive po Hrvatskoj. Jer naša smotra, zove se običaj starog zavičaja, ove godine je 12. po redu. I međunarodnog karaktera zbog toga što tu nastupaju i Česi, i Slovaci, i Ukrajinci, i trebali su i Mađari, vjerojatno će i oni, samo nisam s njima nešto sve uvezao. Dolaze mi gosti iz BiH, iz Viteza, dolaze mi iz Travnika, dolaze mi iz Vojvodine, KUD Vladimir Nazor. Znači, dođite, svi dođite. Dakle, smotra je 12. po redu, evo Goran i ja smo bili pa smo pokušali prošle godine nešto malo i snimiti, onda smo vidjeli koliko su zapravo naši slušatelji oduševljeni, a mnogi zapravo još nisu nikad bili to sve vidjeti uživo. Pa ja ne znam, to kao da je začarano, jednostavno ljudi, to bude već, to je 6 sati navečer i ljudi valjda idu rano spavat, zima je, ne znam iz kojeg razloga, baš se ima šta vidjeti, razumijete, baš je smotra je baš i svake godine stavim da bude drugačije, različito, da ne bude monotono, da ne bude dosadno, ali a to je tako, valjda, ne znam, nezainteresiranosti svugdje, nije samo tu kod nas što se tiče naroda, ali opet dođite, bit će još i drugih sadržaja, neće biti samo folklor, bit će i dramskog dijela i tako, bit će, prikazivat će običaje nekih od ovih naših, jel? Dakle, nešto spektakularno, sve se to održava povodom Dana grada Pleternice, 1. prosinca, odredište je ponovno športska dvorana kod škole Fra Kaje Adžića, dakle ne moramo se brinuti o nikakvim vremenskim prilikama ili neprilikama s obzirom da je smotra u dvorani, a kao što smo rekli i ne započinje kasno, zapravo započinje u 18 sati. Evo Jure, moram pitati, uvijek moramo malo ugnjaviti, Rama u ovoj godini, evo ja sam pročitala na jednom papiru 32 nastupa u Hrvatskoj, a još uvijek nismo dovršili ovu godinu, još uvijek ima tu nekakvih manifestacija za posjetiti. Nisam stavio sve na jedan papir, tu u stvari nisu sve nastupi na pozornici, to su koji kakve, šta ja znam, recimo Čvarkijada, pa Sarma, ali ipak je prikazivanje običaja, jer nismo mi samo da plešemo i igramo, znači mi smo tu da pokažemo nešto, šta su ti Ramci donijeli sa sobom, šta su sačuvali, koliko su se integrirali u ovo društvo, koliko nisu, mislim sve skupa, na sve te običaje što prave ti naši organizatori tu po županiji, mi isto dajemo jedno šarenilo, razumijete, odnosno u to šarenilo se i mi uklapamo tako da to bude ljepše i tako. Uglavnom, ove godine pozdravljam tamo neke prijatelje, pitam pa dobro, jel ide kako je, joj kaže, znaš šta, već mi dosadi, kogod naiđe, samo kaže, doću kasnije, idem, kaže, ima još pite kod Ramaca. Tako da, ipak smo znači prepoznatljivi i drago mi je da je to sigurno tako. Kuleri. Jure Vidakušić, predsjednik KUD-a Zavičajnog društva Rama iz Pleternice, dragi gost u našoj današnjoj emisiji. Godina nam je počela sa Dobro jutro Hrvatska. Znači bili smo na televiziji Dobro jutro Hrvatska, pa smo bili na svjetskom 52. međunarodnom festivalu malih folklora, gdje je bilo 58, čini mi se, folklora iz cijelog svijeta, a 12 izabrani, među koji smo mi bili na televiziji u Lisinskom, to je bilo ljetos. Onda smo bili na smotri folklora, zavičajnih folklora iz BiH u Sopnici, to je što se tiče tih tamo malo zagrebačkih igara. Onda smo bili u Travniku, bili smo u Brčkom, bili smo na Brodskom kolu. Kod nas smo uglavnom na svim manifestacijama što se događaju u našoj županiji
uglavnom sudjelujemo. Znači to je županijski mozaik, pa festival Aurea Fest, da, tu su bili i na otvaranju i na zatvaranju. Znači 2 puta smo nastupali, a ne znam, bili smo u Biškopcima, na puškom pjevanju, da, a ne znam, sad više ne mogu se sad... Kad je preko 32, ali nismo rekli da su svi nastupi nabrojani, bilo ih je dakle u Hrvatskoj izvan nje, međutim još uvijek godina nije gotova. Ono što sam ja pročitala, idete na Advent u Zagreb, gdje će vas tamo Zagrepčani ponovno imati prilike vidjeti i to čak kroz 2 dana, a onda će vas Požežani imati prilike vidjeti u Požeškoj katedrali. Tu ćete se odazvati jednoj smotri, ali crkvenog pjevanja. Da, to je sve za vrijeme Adventa. Sad, kad će to biti u katedrali, još mi taj gospodin što mi zvao nije rekao je da se pripremamo, ali da će datum saznat. A u Zagrebu na Advent idemo 16. i 17. Dajemo sve od sebe i gdje god dođemo uvijek zaguslam lijepo, mi stižemo iz srca Ravnice, nosim pozdrav grada Pleternice. Oni viču, evo Ramci, mi kažemo mi smo Pleterničani, ali smo porijeklom smo Ramci. Zna da dolazimo iz Pleternice, uvijek. Evo Jure, prepoznatljivi ste, pogotovo na području naše županije, stvarno ne možemo zamisliti manifestaciju bez Ramaca. Vaše nošnje su onako upadljive, osvajaju onako i brojne nagrade za najljepšu nošnju, sve je to onako jedna bogata tradicija. Ali moram pitati kakva je danas situacija u društvu, kako ste zadovoljni s ovim našim podmlatkom? Ne znam, šta bi vam tu rekao? Mladi kao mladi. Imam osjećaj da nisu za ništa zainteresirani. A nisu zato što ih imamo jedno dijete ili nijedno, ili pola djeteta, da mogu imati, neko bi imao pola i onda ne drže ih u kući kao dijete. Pa da kaže, slušaj dijete, napravit ćeš to, bit ćeš to, čuvaj to, vam tam. Ne, mama će, tata, ti samo sjedi, ti samo, faktički imamo ga kao kućnog ljubimca, razumijete? Ta djeca uopće ne znaju šta je njihova orijentacija, šta oni hoće, nego kako mama kaže tata, i onda kad vide da to nije, onda se gube i rade šta, svašta. Međutim, naša tamo selska djeca, sela, dobro mi smo iz grada Pleternice, ali su tako odgajani da im se vjeruje i da su oni uvjereni da oni nose kulturu tu i takvu, da oni žive za tu Pleternicu, da žive za sebe. Uvijek nam dođu i pristupe i imamo ih, imamo jedno 5-6 opet mladih, par curica i par dječaka, nisu još za samostalni nastup. A što tiče samog stanja u KUD-u, ja uglavnom nemam studenata, znate, ono što sam imao to je otišlo na faks ili je otišlo za Njemačku, a sad nam je ostalo još ja bih znao reći, Božje pripravnice. Ove starije osobe koje su ili u mirovini ili nemaju nekakvih obveza prema društvu, prema poslu i onda kad nešto imamo, odmah idemo. Evo sad, neki dan mi kaže naša djevojka iz turističke iz Pleternice, Marija, kaže, bil mogli u petak skupit se, snimamo film Gange i Bečarca u Pleternici, kaj bar 8, ako možete svi, ali bar 8. Ma idemo mi svi ili niko. Kuleri. Ako ste se tek sad uključili na naše frekvencije, naš gost je Jure Vidakušić, predsjednik KUD-a Zavičajno društvo Rama Pleternica. Cijeli život ste posvetili njegovanju tradicije i običaja, pa možda evo samo našim slušateljima da vi kažete koliko je to zapravo bitno. Cijeniti svoju tradiciju, sačuvati običaj, jednostavno ne dopustiti da se to zaboravi. Evo odmah ću vam reći, šta je mene ponutkalo na to? Ponutkalo me kad mi dođemo negdje i kažem, dolazimo iz Slavonije i oni nas predstave, dolaze Slavonci, jel? Što je sasvim normalno, znači tu rađam, tu pravim, tu gradim, tu platim porez, šta sam nego Slavonac. Masa nas je stiglo u Slavoniju, odavde ili odande, da sad ne nabrajam, i oni jadni ne znaju svoje porijeklo i kaže, ja sam Slavonac, pa i ja sam, ali nešto je ušarenilo tu Slavoniju, nije samo Slavonija sama. Znači, donijeli su, ne bi ja sad ulazio u te detalje, niti to moj fah, ali svako je nešto donio da bi ona tako izgledala i još uvijek ima onih koji nisu sve dali od sebe da bi ona bila još bogatija, još ljepša. Zašto sam to? Htio sam reći ovo, ja neću nikad dozvoliti da bude neko veći Slavonac od mene, znači da je dao više djece Slavoniji, da je napravio ljepšu kuću, jednako je ukrao, ali pošteno, na pošten način, mislim, znate, da je dao više poreza, da je napravio više, da ima više prijatelja, da je, evo, folklor neki ili tako nešto, da je u tom priložio, to neću nikad dozvoliti, znači da neko kaže ja sam veći Slavonac od tebe, ali neću ni dozvoliti da moja djeca ne znaju odakle im je porijeklo, razumijete? Znači, moraju znati, odnosno, koja je svrha toga da sad dijete ne zna odakle? Odnosno, onaj što kaže, i onda kad mi počnemo pričati, kada uniđemo, sad smo, recimo, sreli smo u Brinjane, iz Brinja,
kud Brinje u Travniku. I sad, pošto u mom kudu, znate, i to vam moram naglasiti, u mom kudu više od pola su oni koji, i više od pola, oni koji nisu, nema veze sa Ramom, nisu Ramci, znate. Znači, kogod hoće, on je otvoren, to je pleternički kud, nije to ramski kud, to je pleternički, kogod hoće, ko voli malo taj napjev, ko voli i tako u tom smislu, voli se družiti, njemu je otvoren. To znaju ovi koji su sa mnom, jel? E sad, i kad su se tamo s Brinjanima, joj, moja je mama, moja je baka, tamo iz Krivog puta ili šta ja znam tamo iz tih sa Otočca ili tamo oko Brinja, ili tamo su ono kraja od Senja i tako. Znači ipak se ponosi s tim, ima to negdje, a stili se kao otvoreno iziđi, kaži, pokaži i to je bogatstvo, jel tako? Po meni, a sad, ako neko to vidi drugačije, nekom bude. Dakle, onako držanje do praktički svojih korijena. Evo, Jure, što reći, vrijeme uvijek proleti na brzinu, pa ćemo još samo za kraj ponoviti. 12. običaj Starog Zavičaja, gdje će imati prilike, evo, svi oni posjetitelji upoznati stvarno i tradiciju i običaje brojnih kudova koji dolaze kod nas u Pleternicu. Je 1. prosinca, 18 sati, školska dvorana škole Fra Kaje Adžića. Jednostavno treba doći, uživati, vidjeti to sve uživo. Ja preporučujem, dođite, nećete se razočarati. Evo, dragi slušatelji, dođite, ne samo Pleterničani, dođite svi, otvoreno je za sve. I poslije mi za goste imamo još večeru u Buku, bude glazba, bude otvoreno do ujutru, jel? Dolaze nam mažoretkinje, naše one uvijek otvaraju. Onda mi smo kud Rama kao domaćini, kud Orljava, Pleternice, kud Svilenka iz Buka, Slovaci iz Jakšića, Kolo iz Zagreba, Ukrajinci iz Broda, Siće, tu naše Siće, jel, kod Broda, kud Ćeralije, to su ovi Janjevci iz Voćina, iz Travnika, nas je Česi i dolazi pjevačka grupa, jedna gradska, jedna pjevačka grupa iz Viteza. To je do sad, pa sad još kao Mađari su mi se javili, ne znam je li imam mjesta, moram vidjeti sa svojima pa da je ubacim, malo se kasno javili kad sam već sve organizirao, ali još nije kasno. Znate. Jure, hvala. Evo, hvala vam što ste me zvali, eto, pozdrav svima i vama, hvala. Kuleri. U našoj današnjoj emisiji pozvali smo vas na 12. običaje Starog Zavičaja koji će se održati 1. prosinca u Pleternici u športskoj dvorani kod škole Fra Kaje Adžića i to povodom Dana grada Pleternice. A naravno običaj Starog Zavičaja organizira kud Zavičajno društvo Rama iz Pleternice. A s nama je u današnjoj emisiji bio predsjednik društva Jure Vidakušić. Emisiju uredila i realizirala Danijela Oroz. Kuleri. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.